بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتسا هاب درس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاكول درس زاسن كاك بازق خنوغ چياسي هريزي كرا تاجالازو بيتسوني باك آل نخيتسا تسالولاغو نخيتسا تسبسب درسی داد سالنا مشک دال جانب بیخانانی خانانی دوچی است ادب بگین ابون نجا سبجو جنس مشک دال دست قاطی به باق خیز خیخ خبون ای بیخ کولب نجا سبجو خانانی توچی است خیخ خبون دوستت ادب بگین ابون نجا سبجو مشک دال دست قاطی به باق خیزه دو مشک دال دست دو نجا سبجو است این نبیزه وی خیز هورو چی وگو ننیگیتین عرض سیقون دو بیخرو چی است ادب بگین ابون خراوچی است ادب بگین ابون دو مشکی دالدا صد دو نجا سبجو قاطی به بقخیزه یدینگو نکت صد سالانه حرام بگین ابون بغیر الدا جانی بگونی گیتین مشکی دالدا جانی و کوشزه یدینگو نجا سبجو بخرال نجا خرال کیتال مشکی دال جانی رکوی نریزگی حرام بگین ابون جیو بوجون هیچ اونانی جنس غول مشکی دال جانی ری دول نجا خرال کیتال کون نریال دخون مشکی چورو کبیال دست بوجون هیچ اونانی هدینگو نکت سالانه دو خراب نتسالده رخیارب جو مشکی دالده جانب رخیدگی حرام بگین ابون هدینگو ابن نتسالده رخیارب جو چازگی مشکی دخورای خیالده کیان ده بیه خیل بگونانیگی دو نتسالده رخیارب جو چاگو مشکی دال جانب رخین ابونانی نکت ابون هب حرام هیچ این ابون هدینگو اگو دو مشکی دال جانب بقیگی حرام بیچ این ابون ای نواوی از خورب حکم الدرقان حلال بگین ابون اما جواهر ابو لبت اخخول ظاهرت اولید ابو لب جو بگین ابون نخیت سالانه حرام بگین ابون هدینان چاگو مشکل جانب دو نتسال رخیارب جو بخیزگی جانب رخیزگی ابن یونس حصه هدینان حرام بگین ابون بیان هبونی نبون اب درسل اخیر الدگی نخیت سالانه تکبالو گوچی است کرات بگین ابون جنس بتر ظاهر ابیزگی هدینگو ایغشگی جنس ظاهر ابیزه هدینگو خانرب غش جنس قطبک کیز گابون کاک بازه ادنان کاراتا بگین ابون امام غزالی است ابونن ابون احیا الد جانب تکبالوگه چی است اسا خلات عدوب بورتنننی عذر اخی علوگورننی اد بوسین هبیلارین ابون کاراتا بگین ابون درسل اخیر الدان نخیت سالانه الا صحادوگی زینالدین تا قالبوگو جند الله گور حیاس و کوریها صلاتون بمدافعت حدثین کباولین و غایتین کاراتا بگیلا کاک بازه کاکی چوری بیخی نقخه چایال دایخون کاک بازه کاراتا بگیل ای کاکی چوری بیخیت اد برهونه گبوک اون چی است هدینان کاک بازه کاراتا بگیل مثلا خیباسون کوشال درخیونیل غویسال درخیونیل هب کیا خو گوتسویات ادگی برهونه بوک اون کاک بازه کاراتا بگوک اوشز برچلا گوبوک اون کاک بازه چی است کاراتا بگیل هدینگو کودیاب حاجت حبیزه برچلا گبوک اون چی است کاراتا بگیل جنس کاک بازه وریحن للخبر الآتي هوري ادگی برهم بوک اگو ای هوری قطیبا چینگی بوک اگو چیاسه کاراتا بوگیلا جنسا غودینان کاک بازت اد برهن بوک استا هوری قطیبا چینت اد برهن بوگو هدینان اد برهن گو بوک اگو قوش بوک اگو غویس بوک هوری بوک هب ناخچ الگو هب ادگی برهن بوک اگو کاک بازت چیاسه کاراتا بوگیلا نخیه خدوسن بچینه بوگه اورگا صلی الله علیه و سلم صل حدیث بوک اینا خیالو هب حدیث نخیت هب ساعت که بیت سنتلا الله قاماتنانی کاکچ الا ای کاملا کاکچ الا اوبارا کوسال دا کاک بارا خونچیو کوناریلا امگی اسکوبوک اون جنسا کاک باله بوگوننانی هدینگو کاملا کاک وای چیاسه الا اوبارا کوسال دا کاک بارا خونچیو کوناریلا جنسا کیا گو چوروخی ای کوشکی غویسکی ادبرهون هدینان کاک باله بوگونانی کاملا کاک چیاسو بوکوناری نبون هلب حدیث بوک اینا خیالو کاکی چوری بیخیت اد برهونا گوبوک اگو کاکوازه کاراتا بوگیلا ولی انها تخلو بالخشوعی هدینگو شه کاراتا بوگی بین ابوننانی کاکی چوری بیخیت ادگی برهونا بوک اگو کاکوازه شگوره خیله هب کاکی چوری بیخیت اد برهنخ دوک اوش غویست
ad berhiyakh chiase dokh khushu ay rakal dakhun Allah se heligi lugboz dakhun Allah se heligi hek jargala bolela dokh muqsana bolela hoza bolela ekhiolo karat abugo kaki churi bikhit adge berhuna buk ago kakbaze bal qala jam'un in dhahaba biha batalat yalla sebosun alim zabazul to jamaat akh abunella dob khushu ay rakal dakhun heligi lugboz dakhun heligi Allah se heb une bugonanani dob kaki churi bikhit ad berhinal dakhun kaki dosu khushu une bugonani nakh une bugonani dovuk unevki kakbalugechi kidadan jindir kakman bakhinan abun godinan khushu nakh une bugonani dosul dob kaki churi bikhit ad berhinal dakhun alim zabazul so jamaat akh awol bugo kaktin bat ukhirin esulinab wa yusannu lahu tafrigu nafsihi qabla as-salati wa in fatatil jama'atu sunata bugela kakbaz khinuge chiase jinsa kaki churi bikhial dasa jindir gunas chobogabiz qoshez inwatanani qoshez un qudiab hajat habiz inwatanani dob habun godinan jindir gunas chobogo habize sunata bugela kakbaz khinuge chiase jinsa kakbalal detsebe chobogabiz sunata bugela jindikha jama'at habun kakbai bochlo bugonani gitsin ay yana tot alibin abulebt ekhalda khalabugo osie kakil ruj qarikhun hech onanani kakil ruj atide go batanani hema khakh bugela sunatab dosie jinsa jindir go nafsto kakichuri bi khiyal dasa chobogabiz amma ruj qarikhun batanani kakil ruj inabugonani dostat adda bugela godinan kakichuri bi khit ad berhuna buk adgo kakvazet adda bugela dosta hedin khalabugo yana tot alibin abulebt ekhalda walaysa lahu al-khuruju min al-fardi idha tara'at lahu fihi kak balu chiase behularila jinsa kak bikhize ay kakaldasa farida kakaldasa jiu qative waqkhine kaki bikhun kaki churi bikhit ad berhanin abun ay kaki osat ade bachananani farida kaki bikhun gotwal ta ine behularila farida kaki amma sunat kak gorkhe baqholin qalabugo i'ana tut alibin abuleb ekhalda hene sunat kak bikhize harama behchela godinan sunat kak ballago dostet ad berhananani dov kaki churi bikhi sunat kak bikhize ose beulil amma farida kaki os farida kak ballagot ade bachanani gob kaki churi bikhi hema khayx dos farida kak bikhize behularil ela sahaduvgi zainuddin etsa qalabugo jind Allah gur hayas wala ta'khiruhu idha daqa waqtuhu edingo farida kak nakhe bakhize behularila kak baz khinugo chias jindir farida kakikh ruj qarikhin buge mekhakh ay astet ade bachanani kaki churi bikhit ad berhananani qosheze yagi qudial hajat ad berhanani dosta hema khakh ruj qarikhin bugonani kaki hema khakh osie behularila jinsa dob farida kak nakhe bakhize ay dosurak alt ad berhin chonanani jinsa dob hajat jani khunanani jindie zaral kelin abun rak alt ad berhin chonanani amma berhum bugonani gosqo farida kak nakhe bakhize behulin qalbugo i'ana tut talibin abulebt ekhalda nakhe bakhilil dosob wal ibratu fi karahati dhalika biwujudiha 'inda at-taharrumi neketsabuna kaki churi bikhit adge berhuna buk ago kakbaze karata buginabun anji kida go kaki churi bikhit ad berhuna go karata buge bin abunanani hekhu khalabi kida buk unabin abunanani go kaki churi bikhit ad berhi dosta batanani bugela dob kak bukhina khul Allah akbar abiyalda askub ay kak bukhina khul Allah akbar abiyalda askub didat ad kaki churi bikhi berhune bugonani hema khakh bugela kakbaze karata bin abun khalabugo zainuddin etsa jinda Allah gur hayas wa yanbaghi an yalhaqa bihi ma law aradat lahu qabla at-taharrumi fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilayhi fi as-salati riqara bugin abun khalabugo zainuddin etsa jinda Allah gur hayas helda naqkhare ize sunda naqkhare izob khets abuna dov kaki churi bikhit ad berhananani kak bukhina khu Allah kor abi al dasgob hema khak karata bugin abun kakbaz elhednan kak bukhina khu Allah kor abi al dasgob kaki churi bikhit ad berhan me khak karata bugin abur abrayalda naqkhare ize riqara bugela dov kaki churi bikhit ad berhananani doste kakbaz khinuge chiaste
kak vukhinakhul Allah kor abilaldat sebe singi kake churi bikhit adge berhun khadusan osta sobt asan srazu gumisalla khebosun singi osta khale bugo jindirgo adat haldare qon dob kake churi bikhit ad berhunem khi dosta dob ad berhint ad busunem khi kake khi ay dida kak vukhinakhul Allah kor abilaldat sebe ad berhumuk ana kake churi bikhi ay kush ad berhumuk ana kushe bach ana singi nakh ango singi dida khale bugonani dir adat haldare qon kake khi gobt ad busunem khi ay kushe bach unem khi kake khi hema khash golda nakh reiz re qarabu gel ay odinan kak vukhinakhul Allah koral dasko go kake churi bikhi ad berhanani nekhet sabuna dose karat bugin abon go kak baze elel da nakh reiz abun go kake churi bikhi ad ge berhun nakh ana khadosta khale bugonani dosu adat haldakun gobt ade busunem khi kake hema khashi karat bugin re qarabu gel kak baze watukrahu bihadrati ta'amin aw sharabin yashtaqu ilayhi edingo kak baze karata bugela ta'amgi asqubuk ago hedingo he qoleb jogi asqubuk ago ayhin asqubgi buk ago hedingo ta'amgi asqubuk ago kak baze karata bugela jinde ishqu koleb ay insanasul jinde khon shauq roqi ishqu koleb ta'amgi he qoleb jogi asqubuk ago kak baze karata bugela li khabari muslimin la salata ay kamilatan bihadrati ta'amin wala salata wa huwa yudafi'u al-akhbathani ay al-bawl wal-gha'it she harata bugebin abunani kake churi bikhi nakhchologogi hedingo ta'amgi hedingo he qoleb jogi jinde khon ishq koleb hebqyabgo asqubuk ingon sadaq kakbazegi she harata bugebin abunani imam muslim isa bisarab hadis buk inakhalo awaraga sallallahu alayhi wa sallam asabul bugu kakhechila ay kamilab kakhechila tobarab kusalda kak barokhinchi ukunarila kamilab kusalda ta'amgi asqubuk ago kak balo bugunanani hedingo kamilab kusalda kak bayi chiase bukunarila jinsa dob kiabgo churuxi ay kushki goiski tad berhunago heb nakhech alago kak balo bugunani hesigi kamilab kak bukunarin aburab muslimitsa bisarab hadis buk inakhilo karata bugela dob kaki churi bikhi tad berhunagogi hedingo he qoleb jogi ta'amgi jinde khun ishq koleb heb asqubuk inaldashun kakbazegi wa kuriha salatun fi tariqi bunyanin la bariyatin wa mawdi'i maksin hedingo karata bugela kakbaze raral jal rugeb nukhab kakbaze karata bugela minabuk agob sogida raral jal ruk adob he raral jal rugeb nukhab kakbaze karata bugin abul bugo zayne dinetsa jinde Allah gur hayas amma Allah khalda kakbaze karata chel Allah khalda beul amma rara minabugeb nukhab kakbaze karata bugla hedingo kakbaze karata bugu nalogal rakarule bak alda kakbaze karata bugila i'ana tu talibin abulebt ekhalda khalabugu she karata bugebin abunani shegore khila heb nalogal rakarule bak al rugila shayt abi rusune bak al ekhiolo naloga rakarule bak alda kakbaze karata bugila hedingo i'ana tu talibin abulebt ekhalda khalabugu heb nalogal rakarule bak alda rekhora bugila kinam nigi Allah se askhule bak al misala khebosun araq qabule bak albuk ogob araqi bichule bak albuk ogob azartni igrabi harule bak albuk ogob hedina bak aldagi kakwaze karata bugin abun qala bugo i'ana tu talibin abulebt ekhalda Allah snekhe tawfiqegi sharalda reqon nikhbit un khadize ilmalda reqon amal habize neketsa habdar sanib tela walhamdulillahi rabbil alamin